Jesi li ti princeza Fiona? Jesam. Čekam viteza hrabrog da me izbavi. Pa lijepo. A sad idemo. Ali čekajte, viteže. Sad prvi susret je naš. Ne bi li ovo trebao biti prekrasan, romantičan trenutak? A ja? Žalim, gospoje, nema vremena. Hej, stanite! Što vi to radite? Zar ne biste morali uzeti me u naručje, iznijet me kroz prozor te na ždrijebca spustiti? Bome lijepo si to sebi isplanirala, eli? Ali moramo se prepustiti ovom trenutku. Kazivat biste mogli meni kakav rep. Baladu, sonet, doskočicu, pošalicu, bilo što. Bome ne bi išlo. Mogu li ime svog junaka bar saznat? Šrek. Plemeniti Šrek. Nadam se da ćete ovaj mali znak zahvalnosti moje primiti. Pa hvala. Vi ste ubili zmaja? A to sam mislio kašnje. Aj sad. Ali ovo nije kako treba. Treba hrabro. Uboj mačistoka, braćo. Da učiniše svi drugi vitezovi. Ali nije mi u planu da tako mremu mi. I u tome stvar. Što? Čekajte. Kuda krenuste? Pa izlaz je tamo. Moram spast moje magare. Kakav ste vi to vitez? Vakog niđe nema. Ljubavi, uspori, ljubavi, morate. Mislim da je bolje nekog upoznat tokom dugog vremena, znaš, mislim, možda će to zvučati malo starovodno, ali da, ne želim žurit sa intimnim odnosom. Nisam emocionalno spreman za vezivanje ovakvih razmjera. Da, to je reč koju sam tražio. Razmjera, da. O, kod tim prstem, pa to je već intimni odnos. Što to radiš? Dobro, slušaj, ajde da krenemo iz početka. Idemo, evo, korak po korak. Hoću reći, stvarno bismo se trebali prvo bolje upoznat, znaš, kao prijatelji. Ili se prvo samo dopisivat. Mislim, ja ti puno putujem i obožavam primat razglednice i tako. Znaš, rado bi ostao, ali, to je već ili to je moj rep, to je moj privatni rep. Pazi, čupat ćeš ga. Prst, to nije rukovanje, to nije puštam. Hoćeš ti? Nemoj, molim te, ne, pa ja. Što je ovo? Da govori! Laprda, čudo jedno! Vas dvoje bježte ka izlazu. A ja ću svetoga zmaja.